Poglavlje 13 bi ispod maski. Kiša je neumorno tukla po krovu napuštene zgrade, nekadašnje psihijatrijske bolnice na periferiji Baltimora, koju je Erik pronašao vođen tragom karte Mesec. Bila je to karta obmane, unutrašnjih strahova, tame koja leži ispod površine uma, a ova zgrada je to oličavala savršeno. Prozori su bili prekriveni prašinom i mahovinom, a hodnici su mirisali na vlagu i zaborav. Sve je delovalo kao da je vrijeme tu prestalo da postoji. Erik je znao da ovo mjesto nije samo fizičko. Bilo je to ogledalo njegovih unutrašnjih senki. Svaki korak u toj bolnici bio je kao hod kroz sopstvenu psihu, hodnik po hodnik, sećanje po sećanje. Svetiljka koju je držao osvetljavala je crne pločice poda, dok su mu misli brujale glasnije od oluje napolju. Srce mu je tuklo u grudima, ne od straha s polja, već od onoga što se budio iznutra. Na zidu neko je kredom ispisao reč je istina. Ispod toga, da bi je video, moraš prvo izgubiti sve ostalo. Zastao je. Znao je šta ga čeka, suočavanje sa sobom. Ne sa neprijateljem, ne sa silom s polja, već sa sopstvenim izgovorima, poricanjima i slabostima koje je pažljivo skrivao i od svijeta i od samog sebe. Taj hodnik nije bio običan prolaz. Bio je inicijacija. Prolaz kroz sopstvenu senku. Dok je ulazio dublje, koraci su mu postajali teži. Vazduh se zgušnjavao. Zidovi su se sužavali. Sve je ukazivalo da više nije reč o mestu na mapi, prije je bio unutar same karte Mesec, u arhetipskom lavirintu iluzije. To nije bila stvarnost kakvu poznaješ, već unutrašnji pejzaž svesti, prepun lavirinta, lažnih odraza, iskrivljenih istina. U jednoj od soba, vrata su se otvorila sama. Erik je kročio unutra i ugledao sebe. Sedeo je na stolici nasred sobe, ali bio je mlađi. Lice mu je bilo iscrpljeno, oči prazne, kao tada kada je prvi put pomislio da život više nema smisla. Bio je to onaj Erik iz vremena kad je sve bilo izgubljeno. Ipak, ta verzija Erika nije ćutala. Znaš da ne postoji razlika između tebe i mene, zar ne, je upitao je. Ti si me napustio kad si odlučio da se boriš. Ali ja sam ostao ovdje. I čekao. Erik je osjetio stezanje u grudima. U toj verziji sebe nije bilo heroja, ni puta, ni izbora. Bio je samo sirova bol, strah i ono što niko ne želi da prizna, nemoć. Nisam te napustio. Morao sam da krenem naprijed, rekao je, ali dok je izgovarao te riječi, znao je da laži. Nije krenuo naprijed. Samo je pobegao od prošlosti, od sebe. Mlađi Erik se nasmijao, tužno i prezrivo. Ne, nisi ti krenuo naprijed. Ti si bežao. Od mene. Od onoga što jesi. Šta misliš da su sve te karte? Magija. Sudbina. Ne. To su ogledala. I znaš šta si uradio? Slomio si ogledalo, ali si se ipak sekao na komadi. Tišina koja je usledila bila je dublja od bilo kakvog zvuka. Erik je kleknuo ispred svog mlađeg ja. Nisam znao kako. Bio sam sam. I ja sam još uvijek sam, rekao je glasom koji je sada bio zlokoban. I znaš šta? Ja nisam samo tvoja prošlost. Ja sam tvoj senoviti blizanac. Tvoja maska. Ja sam ono što postaneš kad prestaneš da se pitaš zašto. U tom trenutku soba se počela menjati. Zidovi su se pretvarali u ogledala. U svakom od njih bio je drugačiji Erik, okrutni, cinični, slomljeni, moćni, izgubljeni. Svaki je predstavljao život koji je mogao imati, svaka je bila verzija njega koju je mogao postati da je napravio drugačiji izbor. Suočavao se sa cijelim spektrom svojih potencijala, onih ostvarenih, ali i onih koje je odbacio. U samom centru sobe, na podu, pojavila se karta đavo. Ali nije bila kao ostale. Umjesto mitskog bića, prikazivala je čovjeka u crnom odelu, sa naočarima i uvežbanim osmehom. Bio je harizmatičan, poznat. Ispod njega grad. Pod njegovim nogama ljudi. A njegovo lice bilo je Erikovo. Ali iz budućnosti. Uspešan. Moćan. Upravljao je tuđim verovanjima. Prodavao lažnu svetlost. Ispod osmijeha praznina.
Prava priroda zla, ono koje izgleda kao dobro. Soba je odjednom eksplodirala u svetlosti. Pravi Erik, naš Erik, stajao je sam. Soba više nije bila soba. Bio je unutar same karte mjesec, a ispred njega dvije staze. Jedna je vodila ka svetlu. Druga u gustu tamu. I između njih karta koju nikada ranije nije video. Bez imena. Crna pozadina. Jedan simbol pukotina. Kao da se svet raspolutio. Ispod nje je pisalo V. Ko se usudi da vidi, mora biti spreman da izgubi ono što misli da zna. Erik je znao ovo nije test volje. Ovo je test istinitosti. Da li će ostati onaj koji tumači karte ili postati onaj koji ih piše? Zakoračio je. Nije izabrao svetlost. Niti tamu. Izabrao je pukotinu. Granicu. Tamo gdje sve prestaje da bude jasno. Tamo gdje dualnost puca i otkriva treću stvarnost vionu izvan riječi. U trenutku kad je kročio, ceo svet karata se zatresao. Svaka karta koju je ikada video Vikula, car, pustinjak, ljubavnici, smrt, i sve su pale iz svojih mjesta, lepršale u vetru stvarnosti. I tada se desilo nešto što nije očekivao, iza maske zla nije bila senka. Bio je čovek. Običan čovek. Izmučen. Izgubljen. Poput njega. Znao je istinu, Zlo ne dolazi s polja. Zlo je nespremnost da se vidi. Dobro ne dolazi odozgo. Dobro je hrabrost da se izabere. U toj tišini, nakon suočavanja sa svim svojim licima, Erik je razumeo bi prava borba nije bila sa silama s polja. Bila je u njemu. Bio je to njegov vlastiti proces. Tarot nije bio alat. Tarot je bio njegov život. Vrativši se u stvarnost, nije više bio isti čovjek. Hodao je lakše, iako je nosio veću odgovornost. Pogled mu je bio dublji, iako više nije tražio odgovore. Jer sada je znao, maska nije tu da te obmane. Ona je tu da te pita, ko si kad je skineš. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.